What the f was that? Dobar dan ljudi, dobro došli u Minecraft epizodu 5. Imamo gosta. Oven Elzečić. On je moj rođak. Kao što vidite, trebao sam napraviti novi svijet zato što mi je novi kompjuter i novi Minecraft. Zato što sam počeo sam igrat Minecraft, kao što vidite, enchantovana dijamantski pik mač. 1.7.2. O, daj mi otjerom. Daj mi otjerom u tamo. Ostaje me. Ja se više ne mogu bezobrazno odgovoriti. Zombi! Ćao, neš me dostići. Ja sam gore, a ti dole. Nema san. Ćao. Uf, meni se čini dobro. Kao što vidite, ova će biti epizoda kopanja. Ovdje ćemo sad tražiti irona. I kao što sam ja sam malo uplašila od glupog skeletona. Kako ih ja mrzim. Iznenadio nas. Evo kao što vidite. Nemoj reći. Onaj zombi ispod me nema ne stigne. Pogledajte. Popne se, a voda ga otjera dole. Baš cool, jel da? Wow. Isto kao u Wow! Pa vas da čujem da ne popne. A šta je gore? Mislim da smo ovdje istraživali, jesmo? Ovdje nismo istraživali. O, malo gestimo. Vidiš da ovdje nismo istraživali. Ovo nekako izgleda strašno. Ovdje nema ništa. Ljudi! Mi smo postali srećni u Minecraft. Evo ispričat ću vam cijelu priču. Znate, ja ću kopati i pričat ovako. I ja ću tebi nije se ovdje i ti ću. Ovako, kako mi se posrećilo u Minecraft ovako. Ja lijepo sve znaš, normalno, sve kopo, novi svijet, sve. Evo jednom našao selo. U njemu našao 2 dijamanta. Onaj kovač, blacksmith. 2 dijamanta, 3 obsidijana. No, dosta je kako reći. 2 dijamanta i 3 obsidijana, je. I sad, našao sam dvorac onaj veliki, znaš. Što se stvara u desertu, što se stvara u pustu. Dvorac, u njemu 15, meni se čini da je bilo 15 zlata. Svačega je bilo u njemu. U njemu sam našla sedlo plus dijamantski oklop za konja. Onda sve mi se to posvetilo tako i onda sam opet kopao. 6 dijamanata našao. Dobro, sad ćepiću. Našao onda 6 sam dijamanata našao. Onda sam ovako kopao, kad 6 dijamanata. Ja sam presrećan što sam ih našao, pa sam nastavio avanturu. Puno irona, skoro 2 steka sam dobio irona. I tako dalje, eto moje priče. A kakva mi je priča? Kako ti misliš, kakva je? Pa ova priča je cool. Sasvim. Tako sam sve ovo dobio. Pa ti 6 dijamanaca sam napravio. Kramp, mač. Napravio sam mač. Napravit ću i sjekiru. Napravili smo 2 krampa. Napravit ću sjekiru. Napravit ću. Nisam je napravila. Hoćemo li dole? Dole ima puno experience. Hoću da experience. Nemoj ekstazirati, ja ću to svijet. Vidiš. Eto. Šta vi tamo pri... ne
Else, pogledaj ovo. Ne, to. Zagrnuo si ovo vidi. Ajde, prođi lavo. Bježi, hajde. Ide, bježi. Staj. Ja. Šta je? Uf. Našla sam... Mineshaft! Nelse! Mineshaft! Wow. Šta je? Ej. Šta to ti jedeš? Stop. No. Ljudi, tručamo se da budemo sve tiši. Kao što prijatelju, dešava se svadba ispred naše kuće. Jel da? A ja tako, 1. maj. Ja. Spika se. Puno irona. Ja volim mineshaftove, pogod zašto. Zato ima sedmo. Ja, imaju kutije. Nekad. Tako je, imaju kutije. Mi u kutijama. Wow. Wow, prostor, ovo moramo obilježiti. Napiši, nemoj to je. Evo i na obilježu. Ja. Ovdje smo mogli napraviti farm. Ja. Kako ćemo ovdje dobiti? Šta će nam ovdje? Možemo napraviti farm onih žita. Tamo. Ovdje ovo zabilješći. Kako će se zvati ovo? Nek se zove naša bara. Farma žita. Evo mogu da izbacam. Farma. Može li ž? Z. Pa može ž. Ne. Veliko ž hoću. Ne veze, ne može veliko ž. Boje. Svjetlo plave. Evo ga. Farma žita. Nelse! Eno ga, zaobilježio sam farma žita. Sad ćemo trebati ovo malo ovako raščistiti. Ovo ćemo napraviti stepence. Da vidimo šta još ima ovdje u ubedljivi stvari. Mislim da nema tako puno. Wow, ima još ovdje. Ne mogu. Ne znam šta je ovo. Ja volim mineshaft, ima to kao toliko puno stvari. Uf! Nelse! Kutija! Kutija, našla
našli smo kutiju. Je. Nema se kutija. Da vidimo šta je u njoj. Wow. Baš dobro. Eto nešto. Baš dobro, je. Ajmo sad ne ostaviti stvari koje nam ne trebaju. Eto. Ja popijem ovaj. Ljudi, ovo će biti kraj 5. epizode. Vidimo se u 6. Ćao! Pozdrav! Ćao.